bir-iki neseni aytalı, acı teması olup kaldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde aytar, la tusafirul mer'a masirata safar illa di rahmin mahramin. Ayal kişi 120 kilometreden alыс safarga çıkan uçurda, hayır aytam, ayal kişi 120 kilometre uzak safarga çıkan uçurda mahramsız safarga çıkuu aram olur. Hayır aytamız, ayal kişi 120 kilometre aralıktan uzak safarga çıkkanda ağa mahram жоқ болгон болсо, анын safarga чыгуусу болбойт, дурус эмес болот. Кейде умра башчыларыбыз кичине bir-iki сом акчага кызыгып, bir-iki адамды албай коюуга кичине bir көңүлү батынбастан mahramsız алып кетип калган учурлар болуп атат. Шариатты динге сатпайт. Шариатты bir акчага сатпайт. Акча менен алмаштырбайлы динибизде. Кичине bir-iki сомду деп туруп, кичине bir-iki адам azayıp kalat eken деп туруп, ушундай bir mahramsız алып кетип калбайлы. Биздин Ханафи мазхабта ушундай келтирет, валау ажуз, ол жаш кыздар эмес, карыган кемпир болсо дагы mahramsız safarга чыккан арам болот Ханафи мазхабта. Карыган кемпир болсо дагы mahramsız чыга албайт сафарга. Ошол умра башчыларыбыздын кулагына алтын сырга. Sen Peygamber Aleyhisselam'dın canına ketip otasın. Sen oşol жерге barganda Peygamber Aleyhisselam'dın şarına ketip otasın. Peygamber Aleyhisselam'ın alnına kaysı 100 menen kiresin. Arkana 20 katındı, mahramsız erişti olup, Peygamber Aleyhisselam'ın alnına kaysı 100 menen kiresin. Keçine bir-iki adamdı azaytıp, keçine bir-iki sondu dep durup, Peygamber Aleyhisselam'ın alnına kadar 100 menen kiresin. Esine gel. Dindi, Mongolar alımlar özüne uzbaklı. Hanefi mazhabta ayttığı, safarga çıga albayt dedi. Boldu toçka bolsun, ar jaktan özüzgө şultur izlebeydi. Mahram menen çıksın, mahram menen barsın, mahram menen